warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin salawatullahi alaihim ajma'in. Kafatil awliya wa syuhada wa salihin aynama kanu wa halat arwahum min masyarikil ardi wa magharibiha bariha wa bariha khususan mu'allifi hadzal kitab al-imam Zainuddin al-Malibari thumma ila arwahi al-walid Ahmad Khalil Abdullah wa usuli mafrum thumma ila arwah amwatina wa amwatikum wa amwatil hadirin wa amwatil muslimin ajma'in ghafarallahu lahum wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an. Dapat Qala Zarkashi sedurung ngefasal syurut taubah. Hah? Marin anu wa'lam ngarangi. Wa'lam anna taubata fi nafsihani. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Sebelum fasal surutut taubah nggih, qala Zarkashi. Qala dawu sapa Az-Zarkashi Imam Zarkashi wa hadza utawi ila qaulul qadhi, yani qaulul qadhi bari se nerangake tentang napa nyamana orang se wajib atobat Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani. Orang se tak gelem nyaren tobat berarti orang neka andi dosa anyar deka Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang peneka manabi ngaonengin deka secara perinci, secara tafsil ke dosa-dosa nah, maka orang ini wajib atobat dari tung situng dosa etobatin, situng etobatin bentak cokop atobat mesekalian wala yakfihi taubatun wahidatun aneka menurut pendapat Al-Qadhi kibaneka Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Seterusipun Al-Imam Zarkashi juga berpendapat wa hadza utawi ikilah qaulul qadhi iku zahirun jelas. Wa qala lan dawu sapa Ibnu Abdissalam Al-Imam Ibnu Abdissalam yatadzakkaru minadz-dzunubi salifah ma amkana. Yatadzakkaru nyebuto utawa iling-ilingo sapa sik wong minadz-dzunubi saking pira-pira dosa as-salifati kang wis kliwat iling-ilingo ma ing barang amkana kang kongang apa simah ka amkana kang kongang kang memungkinkan apa tadzakkuruhu iling ing emah. Munabi pendapat Imam Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani tak sato beta orang se ngaonengin deka perinci dosa mon orang peneka tak atobat satu persatu. Oh engkau mari zina tobati, oh engkau mari ngecok tobati, oh engkau mari mabuk tobati, engkau mari setiap dosa se kaonengin berempat benyakan wajib etobatin satu persatu. Maka tak cukup wala yakfi taubatun wahidatun, tak cukup pendapat beliau ingin peneka atobat mesekalian tak cukup. Harus atobat secara perinci.
Bida pole bi Imam Az-Zarkashi. Pendapat Imam Az-Zarkashi, maka orang ini kewajib atau sekongangah memungkinkan orang ini keengak. Engak keengak. Engkau mari berbuat apa dosa di dekat Gusti Allah. Sekali engak kulo manjenengan maka senapa saya engak ini kena kasih kewajiban etobati si wajib etobati. Muntah engak Ustaz. Abid pon tu sana nyelat wa ma ta'adzara wa ma utawi barang ta'adzara kang dadi uzur tidak memungkinkan untuk diingat fala yalzamuhu mongko ora wajib apa si fala yalzamuhu mongko ora wajib sapa wong wala yalzamulan ora wajib hu ing wong apa sing ora wajib ma barang layak diru kang ora kuwasa sapa si man alaihi ing atase ma. Adapun orang yang tak memungkinkan tak engak dosa apa anda tak engak berarti atobat sekalian ane kesah hukumah ben etrema tobat dengan catatan syarat-syarat deki tobat ni kebanyak syarat akhina mun esan esa urusan keterima nah belum tentu Pak esa mun esana salat esa apa masih terima belum tentu tobat esa keng terima nah belum tentu karena beda syarat keterima taubat beda syarat asana taubat juga beda syarat asana salat beda hadap ke kiblat nutup aurat buka kelaban takbiratul ihram ya akhiran kelaban salam keterima nah belum tentu beda boleh untuk keterima salat taubat di sini ke syarat sana taubat beda syarat keterima taubat juga beda yang lain. Nah, adapun pendapat Imam Zarkashi as-sah hukumah orang atau mun lepah dari dosa walaupun sekalian atau beteh tak harus eprinci mun tak engak mun ke engak wajib mun udzur ampun tak wajib wa qala lan dawu sapa al-qadhi Abu Bakar yaiku qadhi Imam Abu Bakar illam yatadzakkar tafsilad dzambi illam yatadzakkar lamun ora eling sapa si wong tafsilad dzambi ing merinci-merinci dosa falyakul mongko becik ngucap sapa si wong ngucap in kana li dzambun lam a'lamhu fa inni taibun ilallah artena in kana lamun ono li kadwe kula apa dzambun dosa lam a'lam kang ora ngaweruhi kula hu ing dzambun fa inni mongko sak temeni kula iku taibun wong kang tobat mon orang neka tak enga alias lupah dekat tu sana lega banyakan dosa ampun kaabitan saya kalaku tu sana maka orang neka hendaklah memperbanyak bacaan Allahumma in kana li dzambun lam a'lamhu fa inni taibun ilallah ya Allah kaula ni kebanyak dosa kaula tak ngone ngintung situng Gusti keng den kaula nyataki kaajunan taibun ilallah kaula tobat dekat Gusti Allah tubna ilallah tobat ke Gusti Allah seneka jika tempat ada tok ria tobat masih pujar tobat kia mulai ada bungko tobat berbanyak macam astagfirullah bumbung intungana astagfirullah sila banyak pun cak bacaan lepada apal kape astagfirullah rabbal baraya dengan nyaman astagfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah kami hitungan kami astagfirullah kan oleh dua kali tak tobat hitungan tambah ngerasane bola po tompo tambah apa tompok tu sana jadi ku lebih sampean monlop pada ketusan nikah dharma sorong ngocak ya Allah maturaan baiklah kula lop Gusti kebanyakan tu sa Gusti dzunubi banyak tu sa kaula kak dinto kada dirimali ingat bitong na beti sini atas bumi saya rasa bisa mitong beti Gusti tak mampu dan kaula tak kelar mekol dosa nikah Gusti wah politik dia kau tak mampu ke neraka yang tak pantas masuk ke surga pelebu ada marah tak kelar ke neraka yang tak pantas masuk teh kita pangeran berdiri ngocak dia
Kaula ni kabane ilahi lastulil firdausi ahla, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, kula ni tak pantas masuk surga firdaus. King Gusti kula tak kuat ke neraka Gusti. Ila surga bela, surga bela, surga bela. Rela tak kuat ke neraka. Nyek ngrenyek ni kanyawan apa. Anyek ngrenyek dekat Gusti Allah ni keseneng Gusti Allah. Mun pada orang anyek ngerenyek ngalem ke Gusti Allah ingat kanak kene sanyek ngerenyek kering tuana seneng Gusti Allah ngedi ngakinya ngerenyek orang ke Gusti kula banyak dosa Gusti kau letak kelar me kol dosa ne ke Gusti dosa kau letak keneng bitong sebanyak bitong da bedi atas bumi Gusti wa mun orang anyek ngerenyek seneka seneng ke mun orang sanyek ngerenyek sampean ke orang busen orang mun anyek ngerenyek to je ketemu nyek ngerenyek ketemu lah nyek ngerenyek boleh dia rumah tahu ambek rela wis ketemuan boleh dia tahu dia boleh wadah banyak ngerenyek melolo ada nyaman sekali pun ketemu ngerenyek mun ngerenyek dia ke pangeran pak mun ka orang katonaki sampean cek tak butuh ka orang dia rumah alhamdulillah sehat tak rang-korang sek kakana cukup padahal ada Oke nutu aki je sampean ni tak butuh dah orang. Butuh no cuma dekat Gusti Allah. Allah kula sampean kan cuma butuh ke orang melolo, tak lem butuh ke pangeran. Tak butuh dak pengapuran Gusti Allah. Tak butuh dak terima taubat dekat Gusti Allah. Hajat boleh saya jamin tu sana sapora. Hajat boleh saya jamin taubat dak keterima. Saya rasa jamin. Mereka ni tu sare wis ambui lah cek tambah. Lagi banyak tu saya lakon itu letak kening saya bi tu. Cek saking ngakui kalkulator tak sanggup hajat semi itu apa engki tetimun kul manci dengan lopah dak bitongan dosa makai suruh ngocak ya Allah kaula ni kalopah dak dosa si ampun lek kalakoh dan kaula tak ngaonengin dak tung situng keng dan kaula nyataaki ini tubna ilallah dan ini tubtu ilallah kaula ni ka tobat dak Gusti Allah tobat dak panjenengan Gusti seneka. Tetapi menurut pendapat Imam seranya mana Abu Bakar Al-Baqilani ni kata sah hukumah mun orang kelak ngaoningin secara perinci menurut pendapat Imam Zarkashi engki paneka secoko pa orang mereka saengaan saelenga engak berem apa tu saya kelako sekalian ke wajib napa tobatin dekat Allah Subhanahu wa taala adapun saya tak mungkin tak engak dekat tu sana engki kelaban ngocak ngak ni ka ingkana li dzambun lam a'lamhu fa inni taibun ilallah wa alam lan wura sapa sira anna taubata sak temene tobat fi nafsiha ing dalem kahanane taubat iku taatun napa niku kelebu penggawe taat wa'ida kang den janjekaken apa sing den janjekno atsawabu ganjaran alaihi ing atasi ngelakoni tobat wa amma zawalul iqabi anapun utawi ilangi siksa al alimi kang nglarakaken iku fa huwa mongko utawi zawalul iqab iku mufawwidun ten pasrahno ila rabbil halimi maring pangeran al halimi zat kang halim bijaksana at-tawwabi tur kang akeh nerimo tobat ar-rahimi tur kang zat kang banget welase. Ben ketahuilah akhir dari pembahasan tobat nikah sebelum kon panjenengan masuk dekat syarat-syarat tobat sebisa menggugurkan dekat dosa. Ketahuilah at-taubatu anna taubata fi nafsiha ta'atun. Perbuatan taubat adalah murni karena taat dekat Allah Subhanahu wa taala. Karena taat ni kayak perintah dalam Al-Qur'an atas perintah dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ada bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Orang-orang sing tobat sing ngelakonin dosa, ke ngelakonin dosa karena tak tahu cak bahwa nikah napa nyamana dosa seberbuat ngak ria laju atobat dari tak sama aja laku du malam langsung atobat sekalian nikah faulaika yatubullahu alaihim maka orang nikah bakal terima taubat dari Gusti Allah. Berarti napa orang atobat ni berarti oleh ganjaran kan atobat tok ni boleh ganjar bi Gusti Allah Pak kan atobat ni ampun ganjar dening Gusti Allah
Allah. Anna taubata fi nafsiha ta'atun. Karena ini perintah dari Gusti Allah tobat nih kah? Murni perintah dari Gusti Allah. Perintah dari Gusti Allah. Ben janji aki ganjaran kang kui orang-orang se berbuat napa nyaman berbuat dosa terus atobat. Berbuat dosa ki beri ganjaran syukur gelem atobat. Lebih dari mereka. Wa amma zawalul iqabil alimi fa huwa mufawwidun ila rabbil halimi. Adapun seksa te seksa ya bacaan pangeran lah. Apa bacaan Gusti Allah? Seksa te seksa apa bacaan Gusti Allah? Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah taala bisa nyepora da orang juga bisa nyiksa deka orang. Ampun haan Gusti Allah kulo sampean tak bisa pun tur ngatur Gusti Allah. Keng coma mula tobat terima banyakan seporana banyakan keterima nah pun le terima suara kekenang apa mas teh ammal baki ala Allah. Adapun lebih dari nikah derma mufawwidun ila Allah wa ufawwidu amri ila Allah, pasraki segala urusan ni ke Gusti Allah. Sepenting kau lebih menjenengan ampun gelem atobat bisa yen tengaki bisa napa bisa peringan bisa atobat aneka pun hebat karena pun beda kenceran. Adapun esapora te esaporana esek serta esek sana wa ufawwidu amri ila Allah, pasrah penuh dekat Gusti Allah. Pecaan pangeran lah pancora iya tetete iya bentengake apa pecaan pangeran jalan pangeran sandi kapi sampean mak tak terima ya pecaan si andi tareng dek iya jarang sampean andi apa pecaan sampean yober iya yang ku iya jarang pecaan sampean sandi can orang mata mana apa man jarang ketangan dek jendin sampean nih kaponan kipon nih keponan ketentuan ben keputusan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Termoga kaula panjenengan niat atobat malam mangken terima atobat kaula panjenengan termoga dosa-dosa niku sepora atine Gusti Allah termoga kecobaan niku entene kebagusan ben termoga kaula panjenengan pagi tine Gusti Allah Subhanahu wa taala pemasuk ke surga Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Mon tobat kita gelem tobat tak kira masuk surga. Mon orang ring ngocak tobat apa can kuaku mati kita tobat repot sik sepora Pak. Kayak mulai orang ini kepone kersaki tobat insyaallah benyane sepora na ben benyane keterima na. Adapun eseksa te eseksa zawalul iqab mufawwidun ilallah, pasraki dekat Gusti Allah. Apa can pangeran lah wasit teh kene ganggu gugat ben wasit. Hakim teh kene ganggu gugat bila pun tok wis keputusan hakim tak bisa diganggu gugat. Mulai lipri wasit prit masalahnya jotosan na wasit tetap pujar jangan wasit. Apa boleh keputusan Gusti Allah. Kayak insyaallah termuka pada terima kapi. Amin. Tu saya sepora saja. Amin. Allahumma amin. Faslun syurutut taubah wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.